Kua tau te manu kawerawa ki te pae o te motu tere o Matakana. Problems that we do have here, as in car accidents, motorbike accidents. Both my elderly parents, also a few of my children have been chopped out, and I wanted to have the mātauranga to be able to help them and our whānau and our extended whānau here so that we can all help each other. Tipi mai a te pare Douglas ki Matakana nei. A he kai tū au hoki ia ki ngā ratonga whawhati tata ki konei. First aid is up. The technique that they're using here, because they do not have the equipment that they require to go through and stabilise this casualty right now. We can't administer medication to a patient, not even Panadol. You have to be a certified nurse to be able to administer any pain relief, like in car accidents. There's only minimal what we can do to help a patient, but we're trained to do as much as we can with the resources we have. Obviously that translates throughout Aotearoa with people who live in remote communities. So really great to see that the unmanned aircraft was able to facilitate that process and end up with a good result today. Ko neke atu I te kotahi taua VertiLink me te iwi o ngai te rangi e whakarite ana tēnei kaupapa. He tuatahitanga tēnei ki Aotearoa. In recent years, the impact that, or the toll actually, that a lot of weather-related events have taken on our remote communities. Cyclone Gabrielle's an example that everyone's aware of, and the damage that caused on the east coast. Taku mōhio ka whakamātauria te hiri mai etahi tapu etahi rawa. Nā reira, kei konei ngā mokopuna I tēnei rā, ngā tamariki o te kāinga, me te hi kakao ngā tamariki ki te mātakitaki I te rerenga tuatahi o tēnei hangarai. Aha koa mā te poti pēnei I tēnei, mā te wheri rā nei, e te kaumārima ki te whā te kau miniti I te roa o te haere. Ko te ara tere rawa, mā te waka topa. Nō reira, he whakaora anō tēnei whakamātau a matatopa, mō te hapori e noho ana ki te motura. Me kaha tātai ki te kimi huarahi, ki te rāweke I te ao hangarau, he whai ora ngā ai tātai tēnei ao huri noho nei tātai. Nā reira e whakapai ana he āwhina, he oranga kei roto I tēnei kaupapa, mō mātou e noho nei ki tēnei kāinga ki Matakana nei. Obviously, as a technology is becoming more tried and tested, there is more capability for them to be used for different use cases. And so for me, it was identifying that we could actually start to use some of this technology for a positive use case for our people. Mō ngā tangata katoa o ngā mautere, ngā kaumātua whā, because, they're getting old. There's not much resources to help them here. We have no medical resources apart from having a lovely nurse that we have that lives here. That's about it. If we have an emergency, there's times we have to wait for choppers, and that could be up to an hour. He rongoa, he kai karere mai karere atu, he oranga mō te iwi, te kawa pāhora, mā Aukaha. Ko te reo